Iyan o Kasilelia. Regato correspondent believe supplementary program in KPC bagan kawan pada sang ni option speaker point an kusko pin and ko kusenat kay second win point kin sakar kita o KPC poitan tatong kanan nan kalian kawat ako sunat and win pay. Area mon pay one program what Iban konang melel yen batawan tianggi ya we tungal saratan kay bani ban kuburan kalap karakso kon pun payu wawala pan kuburan nan kan ko won gelikan nanalak nan kan ye ko won gelang langan way paligan chorus won ke kapna karya song ko mula bala po yang song ko bungkan speaker o kan chorus an puinin ko gusunat kay sagan way pun pay kaunen way level mo so kan way tungal wow choror ton pun pay unsap Nine Samurai program in Kapes we put to Ban get in Mamang Ibene, Poitan the Tonkan and the game set land round and Chimna Santa Caria Bag and Slater Kasak. May ran Karisak Payu, Karisak Lamau, Karisak Tua, O Silisak, O men Kapeser, we are with a Sunny Option speaker. Komodan Kusunada and Mali, the Kamaman and what Karia, Games of Lan Watawat, Yemang Kayu. Kaumutan ko sunod ng bawang isa po no Lebanese race sa Galtiriao, nabitay pan standing counterboard ng Belimesa po no Lebanese race kaptalong sang kampiyan mo ni pan kawit and Chairman Salter Loyola. Kaumutawat suwa pagkaban mo ni o anan silu sang option Attorney General na mimi ni wancala walinan riyakit po yan napali anan silu. Met si pwede-pwede tanto sa tatangkan Naban rasang office supplies, equipment, o point lease o court settlement. Kamiti kawit wancala, kotaan wancala limanen wanakit. Kamumatawat via pay request pilyu sang option kabina o alatir kamanaman na church ASAP issue A. Floor amendment diyo makaptulong doon kamumatawat so Tapitay pun kaumutan kusunat wat si floor amendment number isak tuwa ulit isak. Kaptulong sang Senator Atlino Edmond o Senator Francisco Ioannis o floor amendment wat pan kita chechen tatawag anise amen surveying consultant o money and overtime o kanban sab may wanchala silinan o wan money bukat pan source tagpatuisan ng Public Lands Trust Fund. Karyaw kamutan kusunat ng Balimesak tuwa Lebanese Reisak na pitay pan standing counterboard ng Balimesak walo Lebanese Reisak kapitalong sang kamdian R&T na Senator Marvin Yamauchi Bachawan niya chairman. Kamutan kusunat wat si may ban kosaniyete na business kan suraban ka kalautera poinentipso kan niyanso tanani rair ananso memiya kaluktan kawal karwaro. Kamu matawat kaptalong sang Speaker House and T. Lambert o adatiro chuch takamanaman mumot unsak. Kasidu legislature aleta takamanala kamumutan kusunat ng Belimesa kayo Lebanese Reisak mabaan register yala business kan koros nan bonbe o kamu matawat file. Kapayo kamumutan kusunat ng Belimesa kayo Lebanese Reisak met pagbaguan chalanen Poenyang tapon katawang kanan ko ba sa nangwin matalini. O kamati ka wait one moni wat and kak source ka kotasang ngache nan one moni kan no ya share and win matalini sang 9 million EU.2 lokalang local government kan sang ni rules and audit findings and baran moni kan riyagate sa silu lel riyagate sa kisu. Kamudawat kaptalong sang Senators Adson Apram o Senator Nelbert A. Perez o aleto tujan sus reisat AUA. Resolution kan mealat at alete kamanaman mumutunsak yeme ang agad kayo resolution number isak wano Lebanese reisak elarwat yeme pagbaga Congress ang kanta kabarabatakan and Micronesia and Kamanala Optional Protocol on United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. Match poem ka kasaleta at sa mutung o kasampal ka manaman o punganiray laramasakan matchungalan kita ang diyanan choror. Kamutan pagpag resolution what kaptalong sang Senate
Senator Nelbert A. Perez, Awalidu Chuchin Momot Unsak. Kariyaw Legislature Resolution ng Basic Sidula Minial Riesek, Maniwaw Pagbagat President o Congress and Kabantala, o Prem Check sa Palabas ng Public Law ng Riesek, Minial Isisak Wano. Me songo-songo ni reti kolong otong tupso mga kan me uyawi kita plastic table styrofoam ape. Resolution wat kapelong sang Senator Marvin Yamauchi o alitu chut and momotun sak. O kasilu legislature resolution ng baslisak payo labniya raise agal tiyew yeme ban mo itata karerelan constitutional emergency order raise labniya saroriyaw. Memene bani didi nichuni isak para yagat reisak and kakrerela nichula isak para yagat reisak. Elar silisak payo labniya reisak galtiyew kaptalong sang Senator Chuck Harris walidu chuchan momot unsak. Kamagdan bachan kan makaptalong walalta KU kaptalong sang floor leader Makara Michael makamagat ki legislature ang kapchagata weban Susongdan watershed na kamukamukit nan Wayne Kichi. Kamukitalato kapkolang kaptiyan sa. Kariyaw kaptulong sang Senator Francisco L. Yuanes. Pabechekben project and peel sang COM kolang tiyati nan Wayne Kichi. Yawasa source and peel pan ko sang ye. Yang aki wiyapen dublupen alakan. Kamukitalato kapkolang kaptiyan PWTC. Kasilu kaptulong sang Senator Marvin Yamauchi, poye oversight ire ng kakuyawi yung ire mepit royalty fee, nene makasantinan kusunod, kamukitalata o kapgalang kamtiyan moni. Kabayo kaptulong sang Senator Isaac Artuin, oversight ng kakuyawi yung ire mepit ngaterlan ko na itong sto sa abmelel sang sapan. Kapalan chung sto sa kung biyan suwat. Kamukitalata o kapkolang kamtiyan PWTC. Kalimaw kaptulong sang Senator Nelbert A. Perez, po'y pachek panirail kan na nagyan ang choro rin kakiyang alitis sawasan loan sang Housing Authority and kakuyawi. Kamukitalata o kapkolang kamtiyan Roson Mao. Kawanaw kaptulong sang floor leader Makara Michael o ni pachek panuyawdan Calvert o Puris nan Wayne Kichi. Kamagtalataw kapkalang kamtiyan PWTC. Kaisu kaptulong sang Senator Stevenson A. Joseph o legislature kapatsoy nan pachekpen tatawagan Aurora kan Chorus makapil tuanpi. Kamagtalataw kapkalang kamtiyan RNT. Kawalu kaptulong sang Senator Kenneth Johnson o legislature kapatsoy nan pachekpen nanan kamawalan nan dispensary in Mokilla. Kamagtalata o kapkalang kamtiyan Roson Mao o Public Works. O katuwa o kaptalong sang Senator Jason Walter o legislature kapatsoyan nan pachekpen kusunod makawata o kasaniti minimum wage. Ruwasan pachek memiyanan kusunod wat. Kamagtalata o kapkalang kamtiyan moni. Legislature patawan kairti at yung altriyaban na kasante karyapak nikulok isa kayo minit na may sektaw limon sowas ni chun tuwaw para katri isa. Ni may isa kuwano para katri isa Speaker Ausen Lampert patawan katar memo ayu the memorandum yu wang puinin ko kusunat o Tron tatong kan legislature runsak. Match mepit tatong leave mesujo moy o sang moy ta kan anso mukulakan tatok so delimiti the flex time agreement. Ebachuan trip talakap sure tron tatong men neban moy yang tatong ki annual leave na ran me basantiang an board tatok nan kailan pun pe legislature. Amaya ban apal kan board tatok ran me basanti Kaban tatak puwede karabachoro reo, ibacawan kawit kung yan ni matang koros rabagi taman iyang umuchon tatak puan walian kung nanongupukan rano o kumay ang kawalyali awawalu ang naran me kasantiyang puwag kumi o
yang ngamuya. Karagace yung ngamuy katonggian wali pan kangki pan kasan di duwach. Makomod pan ali di muy sang speaker ninjin. Mon alung ali beban kaktatok naran me akasanti. When kak komal desuruto. Newaw when bilka kan sansal ama komisudapan itawan pasanduwat eban waya pasanditi te wong komi and so cha boy niran ewan waya am so cha ka pasanduwat eban waya pasanditi te komian so Japan boy ran riau irakla the ran me akasante makomban tato sango muchungol imo kasante me wiya tato and so what chaptalaga me reis risul bare reis chunda dog men me nangyangan tato gisigli ran kasante boy tato udan banana ne karwaru kaise ge emeniyan me warailar te boliyebe moncha ran me Ekosante buwan tatawa ko. O maya sotra ban kap sotra kuantasan kulok tuwaw elep dimension and ran me ekosante buwan tatawa ko ayan kasaleta taropon me kamanaman sang chokche mumuy tata and tatawang gisigli ni wow buwan bilka kentete ongkomoy mamiye katirakta me taropon tatawang gisigli ba sotra wiya taropon Bagi sang ni nang omen pitiyo bis, ogan tatang megot mesojo melel, amet uang kasante pungan tata, o kusennet, o kakare yang uknan, kamogit enobis lauk, o kamadak narasen kakumaldi sang tata. Yang ay senators ko, ran pugat ni melel awya ran mesojo mangay, ap may ininin apay. Iba jawan na karagarak, Bagi kan kupura mail dan kupura cai cungal tatangkan ura sama-sama menarai kam koros pada tok merre paki yang kecil enggak poita nan ansu kabaluat ni ansu wote ibacawan kopra-kopra mek main mangi ibacawan meinangan tatangga kasante mesocopung okonen sang ren cung tatangkan sudah bani tawen o karga yang sama macai datai cungal pukokan en bobo sela sabis kan magacay sabulman ki pe chungalan ki yung chon way nanirair en kabin salet esumo kaperolus luswat e polpen so ichar puka chutan banananen yawin yan so matan sang ni reche kan may bacawaner ikamelele makumain bane kiyang option speaker sangan wiya besotro pumo konen makumain masani Dapatrawan, isodre itawan kasantiyan tatangkan na sansal nan men kabesewat. Di May race the super race Speaker Bachawan Kataran, the Honorable Peter M. Long, Director Department of Land, Bombay State Government, Sindago Eo, Oebatrawan, at Chungalwa Orano Sampon Bay Legislature Kaisek. Ichungalen Gumang Operanki, a common Nawiamangan Kankan Sa. Omgacil Mangi, the Batrawan Mekanba, what we are Wasayu, Chungalen Gisaman Kabal Chocho, Main in Sansal, and Rairan Car Chocho Kono and Sonkari Sepke, Nankaranian came chorus and Kambawat. Nendala saman kapal pukat sewiya sansal memangatar o katangato kan bawat soce ilin ma wasak set kwen lel irai reu mechonwe charti kagachin kasik amele sangrai chowa kanan kuinin ko gusunna dan win punti nianso kompets te pacho nan ran kawata gusunnet anso weu kongya chairman and comedian sa o nan tatangkan makacay uya kiyew kacay kamakit o apaliyala kay saman kapal me kandawat chungalin ki
Abasotri na bali chorus ran kagala usunnat Chungalim Manaman and Katanawi Tatak Pasandikan o Magusunnat in sa Bruase Sotroya Chungal Pufo o Manaman Unsep when Kamapito Katanawi Tatankan Magusunnat Pasaneti Ranwat Komuli Sarabitar Puko Kap Ew Mangeta Pemba Iselipimwat o bukogir na bali sangan kapal o so ichar chocho me paluwat so bayan sowat iba chawan chungalin kilik laut me gachai bangkak tatawag pa na bukachai na bali sangan kapal laut chocho me legislature kilik so chugakan kamawiyala niya ban kilik ki luwan wikan me gachai kin masani tabachawan me sansal Nakabil bonde karanian koros kusunnat mui katar poin kasabasabala niyan so magong ilin takachanga kamtian sa irairan so betular tapachola nan kusunnat to kacailananen mukatala Bukan ba magong buko agreement o boarding sa may abali luwan way and kaktola mowe o Sabul mamay buko kan en kasabasabala duwan way kan nagusunod mo itatar ang rail men ponbe nawarayan to ananen wiyaw buen katiyara kata may rail kan nagatbachoyer nan wasabukat itawener kasandi kan nagusunod mo itata o ngaramasakan makakan sabasap o tatawag chen ka kuyawin yan so matang ansaw yung magambawat pa na palyalar kasanduwat Isotrabachawan karape meban kapwantala kotan kisindiko wong iraikan nawareng puegi aritawener kasantiyo kusunnad mabit kasabasap Certificate of Eligibility. Murin mo kotan kisindiko manamanin sab the Certificate of Title ban itawento. Iragabacho eumet puegi palilauten aramasakan Mekotogata paliin sambukat son par chocho ke me patrolar kabinsaletalar ni arai sotre konoti arai chumal auraman mereban aledi arai chumal kesindiko manaman porankak kamawiala wasabukat ong ni kamau pen arai chumal sirikan komuyan mangi te pachowan irai magchail kalaployam puebe komuya Uliebe menanso rere. Aramasagan magkacay wali-walian Israel. Kinchugi ang kacay sa Manelen sawasta. Magkacay kakanuya. Poren ka kamawiyala ray wasan kausanakan. Wasabukat. Resutra kan kamawiyala. Pwede ray sutra kakanali di sawasan loan. Sang wasakan. Magkita loan. Pwede sutra tarpa manamanin sampukat. Iba cawan kamelele mekomban kak sawas ong nansongan wasakset puigi aban sotra nane ansurire yang komuyo port and sam mailen tola ni anso matang o chakta bali kotan siliko kan ong rai kan mawarayang puigi tatawakan putawaray kan merawiyatar matatawat kuya ira karwaru o kasampalong komui anan puel sochoya ire eo makatero o kusunnat mo itatar wasabukat san ka kasabasap kotan tarapo ang kasabasap o masan mutual kausan o business kagairan mo yaw yan sowat o ngirachigan magdata Government Residential Lease Act tesabanobis niyat kamot may irairenan so kay may patronan kusunnat to may kamelele may mineral soralar o pil kosanti me kosane de wiepen eupenen tatak puen kasaleta wen lauten wasa me pali eupananeki o wiepen kosanti nan puel nan bungan ran government kan obis kan bagan o palice kan me patro pan pon state government niai chumal mata tama kayo ko na yung kachailan kosaneti anso kiset Yei wananso me bananan ong kacay ra riyawat me bani charong anson tatok pagkacaylan ka kachoresang
yang lauten wasa mebanu ya sabon office and government and way bagon and ponpe. Ama ko sonti en tato kuat pan kak sonti anso matang ikamelele no kachaylo no batar en apaliela tato kuat o solar pan puren sair tato kan no kachaylo kamanalar mo. Ni wow speaker Ausen Lampert. Puegi anso iregan koras makunayang ng sansal nan program wat surban kak sansal o ang banyan uyak sen program and muren match. Ayay met iregan makunayang ng sansal ang kuramail may kacin sabali program wat so ni anso kan makasanti o laulelanso kalangan o kasilele.